Juang-juang mo banta Karina. Shalom. Bapa hinang sini ke kelengan nami marangi di kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, boiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak dengku pesakat kami sukuten keluhangan. Mersodip mo kita. Asadak tong idenganiten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simba diaidi, ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, merloloate kumerna merarti. Bage sinidok lapihan simba dia, imosi tersurat i Matius bindu 13 ayat 10 so ayat 17. Janah sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-16 kan si mendok. Tapi hukum terenget kene nina Yesus deng mata basisinna. Merlaba olih ngokene, karena merpendidah matan dene, jana merpendengkoh ngo penggel dene. Ale karina dengan sada kepercayaan, lotmo sada kala mergerar budi. Budi merangan-angan. Langit ibonari, bage melukiskan kini tedoh, ibagasan ukurna. Ia gati merasa lot sada simbel gah, ibalik perjalanan si genep ari. Sada kebenaran si terasa samar, tapi menarik tengenan. Budi, enggo menjaga mbue buku janah memegeken merbagai ceramah. Tapi rasa kosong ibas pusu praten, tong lot. Naing katena memetoh rahasia simboni, si oda terdungdung. Isengon dia, si boy petuduhken bana dalan mi pengantusin sintuhu. Tuhan Jehovah merkite Yesus Kristus membuka rahasia kerajaan sorga. Kalai singgeut mogeken janah geut menjalosa. Yesus memakai umpama oda lako kiboniken kebenaran. Oda. Yesus mengoji pusu perhatian kalak sintuhu-tuhu naing menandai Tuhan Jehovah. Ale karina dengan sisin idokken mertuah karena kalai memege berdengan ate-ate sini terangi keleng ate Tuhan. Kalai oda sekedar menonton, tapi geut menjalo deket mengulakan karina sini dokken Tuhan. Basa-basa lako menengen deket memege tersengat kerajaan sorga. Iwreken mendahi kalak si mercerep ukur. Ulang beli katani Tuhan sini dokken na lewat bagi sambing. Jalomo merdengan ate singgeut yobahken. Jaga mo mata deket pemegen ni tendi asa tong leket ni kata ni Tuhan. Mulai mo merdengan cerep ni ukur, tong mengido jana terbuka ipimpin tendi perbadia ibagasan pengantusin dalam Tuhan. Ale karina dengan kita tentu mertuah tikan ipergegohi menengen deket memegeken kebenaran sini perbagah Kristus. Mersodip mo kita. Tuhan, tuhungo katamu si memain kami mertua. Katamu memainkan mata deket memegen nami mi kebenaran si Tuhu. Liasate mo mendebasamu Tuhan. Amin. Bagimo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagiken beaka dengan tasi deban kena. Merkite keni, kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus si permendebasa imo, si memasu-masu kita karinana. Juan-juan mau banta. Shalom.